Улукбайдың құйрығы түйілген аттары келді бе? Meniki emas aka. Aha, seninki emas mi? Öte күшті ат екен, ama tor atçı. $500 mingen pulu. Göreli çıkana. Yaşım ekene. Oo. Жашы қандай улукмун? 3 ба? Улук кызыт болот, улук жарды базарды. Ошо өзгөндөн келатыл ачам да. Десеңиле болду. Ya muna attın sını başka gene. Attın sınında söz yok tuğanlar. Üstü desek üstü de koyar değil. Ne? Yel ayta öğret sen ancamca sözge sınma. Ama bize çalsan. Ya bunu attın bazı kança. Bak git iştirler. Kokuyu da sana. Attın bazı kança. Bas bilmem o kamlık. Beş. Attın bazı kança tor attın. Attın bazı kança. 500 min. Ulağa gittik bak yığıldın sen ulanın var o. Muna ушул атты туғандар жанатан бері көрсөтүп өттүк. Бағасы 500 min болды. Сыймык беле? Сыймык? Сыймык. Жоқ, сен көрүнбөйсүң. Ат сатылат, а? Телефон номер айтайлыбы? Кызыккандар үчүн, а? Айтчы гана. 0776 менен 12 98 номерине байланышка чыгып көрөсүздөр.